way kita uday na kani ka kendaw siap kejoni na kani ka real ya kejista kejingshapan yo khasiman barin bamanchua bani kermen ba hakili kisi bol bamantaru kata kadang yaine kata kadang yaisa. You guys, with Mauhati constituency by Charles Marnar. And receiving as chief guest is Deputy Commissioner of West Kassel District, Srimati Himanaya, IAS, and the Superintendent of Police, Shri Herbert Harkumar, MPS. Our guest is being escorted to the flagpole by ABWP. श्रीमान, आज के गणतंत्र दिवस परेड पर एक परेड कमांडर, एक परेड टुकड़ी से 10 कंटिंजेंट परेड के निरीक्षण के लिए हाजिर है। श्रीमान, Ladies and gentlemen, the chief guest will now inspect the contingent. Our Honorable Chief Guest, Charles Marnar, the Honorable Member of the District Council, KHADC, in 2019. Having carried the love of his constituent as the MDC, Charles Marnar then ventured into the more challenging tasks and contested the election in the Parliament Student Assembly in 2023, where he came out victorious. He was and is a strong and vigorous voice for peace, security, and development. So again, brings people from outside the border into a larger space of the He is a responsible leader, a compassionate human being, and an instrument of change to his people. दिन में निकट कलम में मन से गुजरेगा। नंबर 1 प्लाटून आगे, चल निकट लाइन। Played by none other than the St. Peter's Brass Band. The St. Peter's Brass Band was founded in the year 1992. It was founded by a group of teachers of St. Peter's Higher Secondary School then, who are all the ex-Soviet-Union band players, and they were only 7 when they started, and now with a total strength of 20, the band has grown heaps and bounds and is growing stronger and stronger day by day. It is led by the bandmaster and the original founder of the band, Sir Ignus Nampier.
dais, and to take the salute now is the Parade Commander Sri Muneshwar Hajong, MPS, followed by the Second in Command APSI Tupaling Harbani of West Khasi Hills, DEF. The contingent arriving at the saluting dais is the parade contingent of West Khasi Hills, DEF, led by ABSI Banhira Yopnyal. 45 in all. Giving the salute now is the parade contingent number 5 from Don Bosco Secondary School, Mount Lam, led by Mr. Pils Cameron Lindo Nonglai, with the flag bearer, Mr. Bendima Solampio. Don Bosco School with a total strength of 40. We have the St. Peter's Higher Secondary School, Pingan Way, parade contingent number 6, led by Miss Artilarian Lurpong, with flag bearer Miss Biankati Lurpong, having a total strength of 23 students. Giving the salute now is the parade contingent number 7, with total strength of 14, led by Mr. Gembok Lincoin, the flag bearer Mr. Hongfu Star Lindo Moslang. This is JSB Boys Non-Stop. Setiap masuk berkelukuran di Pibaro. Nasim di kena kelak terkabul dan air kulai Republik di Pibaro. Kipara nusur senang beririk ke negara. Kali ini kesini rakyat jungi ya ke Republik di kebat punya. But ia kelengkuk dalam siswa San Posnam jong kejingwai ibri jongi ke banding matra. Nasim kena kelak terkabul dan air kulai ia pergi pajak nusur senang jong kejelah. Kali ini kesini kau ikan tienam ia kesinsya pajak dan ikan pau semuanya ialah kemiri bakteri sensya. Ia ibu rambu ia Mahatma Gandhi, Jawahar Nehru, Dr. B.R. Ambedkar, Sardar Vallabhbhai Patel, dan Netaji Subhas Chandra Bose. Dan kiwai kelong yalam kibal IT net dan mesin dan tunyo ani ia kecing lagu. Ismong nuru ipiru ibri nelaga jong kejelah. Iu tiroksen, kiang longba, upatogan dan samba. Nasim ini kabu. Bantuan pau yang kecil snowboard, yang kecil trashcom, yang kecil IT, jom sipai di paramilitary force bat Meghalaya polis. Kecil trashcom, bat kecil petnor jomki, kiwanra kecil sok, bat kecil senan ini. Kini senang melalui, kecil long jiman harga jelah, long bersuk bersenang. Kini senang melalui. Ialah pelong yang kita masa tentu yang dijingat ke bisik kau film dan berlalu kejitu. Niai botong penora yang kejusuk dan kejusan hasil dekapur Assam dan Meghalaya. Kejin simbat
biang kuar jeng sorka senang lakukan buat janjus. Kelaida ada jimpur buat jingkiran. Hati bagi nolak jongi kilapan pendek. Jadi jiwan yang marah jokin. Israel berpendek jadi jingkiran. Kapur Indo Bangladesh. But di Petnor ini rekam dari jenis jelang but berbiasa. Nilai taruh yang Deputy Commissioner dan penterikan ya the Village Defense Party Banwanra yang dijinsnai Nasaudol Port Islam. Kami kalian dari jelang ke Baar kami hadian ke Tamil Nadu. Kebetulan ada jika kepada habang isaki yang dijikiu ke SDP dan 9.66% hakasnya mountain ka arhaja aku Islam. Tam jam asya nausnem arhaja kakra. Kadita maka kejalaban punya yang dijikiu ke kepada 10% jom ke SDP. Lalai senam dan dia hadirin COVID-19. Anda poin ke por bagaimana akan tunjuk rekos nam kejinio ala kejalan. Idam hak lagi dan penurlang ia ketong jom berserta dan pentiu laisha ia kaya kekat hapus nam ahja lakta. Kemudian excellence framework dari kesaingan jom berserta dan penurlang ia ketong dan long kawai ngapain sikau tuli kejalan bahkan hak per income. Nah, kepala penurlang ya di Sustainable Development Goals, apa uangnya lagi? Ringkat beritahu kebikset Bharat, kini kejin produk, kepaikaman dan perni ikilat baik kita. Hati terat kampung sam mengaku kejin itu elok yang kesorka bagi kerevolusian. Dan penbah yang kulit putih bagi kejin rekam dan penbiang yang kejin kaya ibane paten lapaten. Mungkin jauh sekali ketemu. Kesorka jela kelas dang ya commission ten kelas dang arja akuan. Hakabar GSDP jangan mereka kalau san bidian. Dan kelas dang ya dibuat rekam kalau psikologi gimana berpikir. Ya kejela kumpulin ya psikologi kejela. Kibakiu kekapita income dan pendek ya SDG apa aku lakukan. Kepulanti yang diinstruksikan ayo keluar. Nagasan bilion mau arja Al-Quran, syarisipo bilion apa arja Al-Quran. Bahkan bilion apa arja Al-Quran. Yang ini dijintimu lah kesan dan isaki. Dokter ini dijintio. Kebanadu Islam mangkuka arja Al-Quran ke GSDP. Jom kami karya kalau tiap lupa dash sispa persen. Kebalong asya hakini news nam buat language itu jabat. Kejimpan puai itu syakri pada dalam Muhammad jam jintai kaum jabat sorkar dan penting kena menwei di nasional. It's hujan yang sorkar. Kesorkar ke awal berbahaya itu syakri pada American Right to Public Services Act atau dan baik di nasional yok yang disyakri atau yang mereka tidak aspa katli disyakri kita kamu jatuh sorkar dia benar apa harga basispa sabukli disyakri tidak online kumshikata jadi jimpusam banora disyakri terkong berdaya kemegaya one portal dalam portal kelum waktu nong ya baru skim bagi disyakri dibayari bagi pipa dalam kata e-proxel bagi DeFi dalam pendula itu buat benda itu DeFi naka akun sini sya akun sini campus step balwanra jinshai hakito mereka kesorka kesah sekolah kesur pipa dan penulang yang dijingai no amun bagi jumpa baik bagi jingai kesiem kanek kedua yang diketahui dalam pun lebih apa yang pipa dijintai kamu kesorka ada bawa baru yo tentang kasih kanek kalau terusan berbau jenis dan bau nomor yang share UI kendai yo the WhatsApp chatbot but kecil semua pipa dan penting kena baru dan mentalang kesorka
lembaga CF Connect olah sau pula haja teli gijing sang jom kipai ba la gijing la pendam hadu berkah. Banpunyo initiative ke सरकार hamal kitan kejelang lakon ye village data volunteer ala kelas partner village data volunteer dia employ di program सरकार dan kebahagiaan sekali ya baiklah sosial kam benda itu timbul berdasarkan sisa yang disini untuk teman kita bagi beliau ibadat kecintaan di partner. Kajian kalau rabun ini jelas musuh, lebih bermusuh ikam wede kean berkelat yang tidak Islam berpunya ikam. Kalau bujuli yang kita tu kerja kita punya jam dan kita ikam dalam masyarakat. Kami lihat lewat keadaan balai, compliance reduction, but the regulation 1.0. Hak adalah pendak kami yang apply benda konsumsi dan penolakan yang kami lihat criminalization, amendment of provision and repealing act atau hapusan. Lima ini sinjam konsumsi, kejelas apabila pelaku act hakisan di benda. Ini sinjam konsumsi, kejelas apabila Radli kita hakisan di benda penduduk likely kita berlebih. When you come, they are likely to come. Di bom datang berpihak yang hidup lagi kendaraan bertusuk yang diberikan. Kejelasan syok itu bernilai yang jumlah agak yang berkembang kostet bersyai berpenam di luar. Kejelasan ini kalau pernah jumlah kumlau berpenam yang teknologi hari jintekan di criminal law berkembang dan register 6%. Beraji guy yang investigating officer yang program penegak di Indonesia digital. Kejintong yang anti teror squad terkenal telah Meghalaya Police dalam kesenjam oleh Usra di kampung itu. Kejelasan yang sedang berpukulan yang telah forensik dan rabu yang DNA unit berpendam di kampung telah berlaku dan jemput selempor hal berpihak di tes sebab setiap pendam yang diinterogasi. Penelitian yang dilakukan serta dibuat proyek yang serta untuk yang Meghalaya Secretariat Secretariat House Penusulan Civil Subdivision is kasus. Keserta kelewat pilar bantu company kita rekam habaro Civil Subdivision, but blok yang kejelas. Nang penwarna yang kejingkrekam serta terkejingkrekam pada kamjan ya blok. Dan ini yang sudah melihat kejelas rasanya harus layar 100 kilometer di surau atau PMDSY. Sebab kedua dia pelak aspak rapung di Kisno. Belayu dia punya skill. Ya tidak harus melala pandai Islam kilometer. Islam kita rabu dia berimpah berkemas. Agar serta dalam hadir ada aspak nur nak menjadi skim kejelas. Apa kini skim? Dan sauspak di projek konstruksi mereka. Dan bahwa artu hajar telur kepada setiap permasalahan dan perkelannya galak kawan buat ketik kebak hati ini ketansa dalam ini. Itulah penyaru yang kesurok lalu grab mana lalu jauh ke national highway aspak hamio kebetul sispak lagi 2 kilometer disurok batalan rimpo klik jingking berdisurok grab. Syushu lebih mudah aspak rimpo dan central road dan penlah di surok hati nong. Kejelas klasimi gelap diliti dan kemudian ia kelak kawan berkilinsun dan pensuk gelap penyesok berwarna ibarat apa. Dan benda kecil penyiar yang dekat linsun umroy. Kesoka berlatih apa terjaga. Kemudian jenis soya yang MOU. Kesoka klasimi gelap dan rekam yang dekat linsun budget terturang. Nilai pula ikitnya dan benda kecil atli ikat helikopter dan benda keselau berturang.
Malala berpendap di Jinjie, ia jaga berbenda di nyongri di way park ikrat helikopter di way di district. Bangkam pun mahal keimlang kesalang di jaga sorba, bangkamur ia sorba jom jaga di banyak bagi aku mungkin. Kesorkan telah pula ini kebun project mentions them. Lingga the Chief Minister's Urban Livelihood Grant. Lakishan, Islam, the Chintunai Ruti, Dima dan telah wanra di jingkapnya berjur. But dalam untuk ia yang jemput baiklah. Dan saya, dalam penkerja South Park New Yonggi Jinggi Madan Shamuda Shopping Complex. Bagi Nonggi di Layor, lagi jom di Jakarta Shonggi. Apa kesulitan Smart City? Dan saya lebih yaitu Polo Shopping Complex dan Menteri Pelajar Serta India dan Nirmala Sitharaman. The Integrated Common and Control Center News Law, the Trekam dari Jinska AI, but Laispa Akrat di kamera di Korbitu Durkman, ibadat pun kejut punta berpenklan yaitu Jinska. Keserta keserang bangkring yaitu Jinkai Tingkajan di Rusimet lembaga public-private partnership. Berwarna Kim, Roy, dan Ayla yang kami sama di sini. Hari ini kita senang. Balakat Raspak Road Tingkat. Lalakan kumpoi lembaga di Jinkai Tingkat dan di company Simet lembaga Jinsimlah jauh keserta jelas. Ini semua berpunya balak telah hajar pulau. The Jinbai Tingkat aku laiklah. Berpeni balak Sanko Hajatli Tingkat. Hanot Garners, Gavarin Beverages Limited, Kalsen Legal Coating Plant, Kabalai Spa Lipo Floor, Tam Courses Number, Kalala Berpeni balak Sanspa Tuli, Dikam dan Tanggul Tumai, Yagajing Jum Spa Tuli Bilongi. Kan Islam ajar kata, mereka lihat gambar buat tam terwujud ke 5-star hotel. Mendak dijalan dengan atli di 5-star hotel, kata Fukyat by Mario, berarti dibentang by Touch. Selain itu dicintai di hotel 5-star dan ya serta bentuk, Orika dan Lemon Tree Group Shillong, Holiday Inn Resort, Sobra Holiday Inn Durham, dan International Durham. Kecimpu orang yang dansan bentar 5-star project kebahan beliau dari Touch Umyam Resort, Bat Spa, Kebasongga, Lai Spa, Lu. Kebahan nom kawai di project hotel kebetam transportasi lagi ini dan pentingnya kecimpu toy berteroi kepa keleng kejelang. Bala Raspak Santo Tuli di homestay lamang Lai Hajar Tuli di homestay Lansna Kapok Senam Alajar Akupra. Keserta keserang berpinjam bingsa yang lama. Lalu dalam pelai yaitu PMAYG. Kejelah adalah nanti di waypoint stampusan lakuli bingsa apa rekskin. Nah, di waypoint kapuril lakin balamang. Prapu sausen yang nongdong. Lala bantai tang hati asnam berhati. Apa PMAYG. Lala berpendap, Lahajar, Sauspa, Prabusau, dan Sahajar Sanspa, Sanspa di Ilonggi. Ketemu juga saudara dalam berhenti kena bawa Ilonggi menong hari celah. Iyo mengkornya. Kada senam arja tak mulai Sahajar Sanspa di Yingsa Megalia, ilayo mengkornya. Mentar undi kukut atau kejajiban mission, pendiangon siapalat. Sun Point Light New Lak Ilongin. Kecil yang kau umum, lembaga commission kalau siapa Light Point Light Percent apa kecil. Komisi bentai kecimpulan, nak kecimpulan kelebon terserta Islam dan pentingnya kecil sambor yang kecil. Ada Islam kalau ada nila dan pentingnya ya kam sambor yang apa kecil mereka. Lembaga Megalia or Distribution Sector Improvement Project. Kejelah kalau pentimai untuk sambording, lembaga Jinshna yang substation timai. Dijimpai di substation di Lodon lupa berjimbo di smart weather dan terlihat di nong song lagi jimbo nong susu. Kakam jawab kai pakai
Kalau ketelah, ibijinya dia yang ketat, put dan bat ibijinya dia yang jujur. Kalau nggak senang, kalau nampau, kakak dalam ini, kurang Islam juga hati. Kalau senang, mengayo berpeluang ya original AI sebab kebening kau ya berpeluang dan India AI. Berpeluang ya dicintiskan yang kemudian kalian artificial intelligence. Keserkan telah apply di Lightly Project Command, banang pengkalan di Core Reward Digital. Kebahas ini katakan, kebapai kemat siapa ini di top ajumikai ada klien kasih bagian. Bantingkai untuk kurang ya berjumlah pada klien tersebut. Keadaan dia jauh kami melihat kalau itu apa kesulitan. Akan tenat mengkong santam, berkata tadi tenat. Hal bagaimana kekam, Kristen belonging dan ilat kamai keji paten. Hari ini kesan senam balala, kejino senyam, kerap kalian roasted domestic products, kejela dalam tiup asra, kekamai keji jom ilong rapu kalau klaim dengan batas tim, Pradhan Menteri Kisan Samantha. Hakabar apply quarterly installments nadu sedang mereka. Kejumlah installment awalnya harga absen. Sila kendai penerimaan hajar news pasang kerang pinong senjam senjam. Dan penyiap mentah di kampusnya kita. Bagi jinroi abarok dia. Kesorkar dalam tahun itu polisi mandintiru ia kebahagiaan itu. Malah 90% lagi nongyo jimentai. Apa fokus? Ide itu. Kalau pergi ada jingkirnya sekarang di kampung roy, naga benda itu. Di saat grup harga jelah di kamah, bantu ilat kamai, banyak baca, sahaja aspak di saat grup. Ia orang lagi lain, terbakat halu rapor keluar, ia dalam persian dan kesorkan. Kesorkan jelah. Kamran dia mensim ilat berpikir di sinong singem jadi nong song lengah di pelan penuai di emlang kesalang. Naga rendakan ini, nasim di ilat jinkusan bentuk ilayok kuat kerja berhakamnya. Di kena pulih putih bat ikram mereka. Kita lagi nong song jangan mereka di lagi wakok hatnai senam ketabat 30% iim di tanjong bat kapsoh. Nama kata serta telah penuh ya Early Childhood Development mau dong ubah kongsan naga jimpersang banting tiu ya kejinong jingim berkuat kerja. Lima kami Early Childhood Development Mission. Kejelah telah kiu sekarang di bukun tiang. Keserta telah penuhan dua rumah. Ya palat arajar cispa son pratri Anganwadi Center. Daga berpenjang di jinggankam di Banjarab di Kikna berkesan sihajar ngot di AWC hapo kapal naskim. Kidingkot kakwet kerja. Dilanang kiu dari jingkendang di jingpam teman, di sampelen sinskio di Kikna di hapo laisnem serta dari bilong ini. Ini disenjam. Di penyiar di jinjap bilong ini di bakaklu kesan 100%. But the jinjam, the light source, the jinjam tulung, ada ni kerja. Ini dijin persang, dari jin kersan, the jinjam telok. But pelan, lai hadap tam tuli inyam, but SSG, the peni dijin amlot, the jelam medalya. Macam odongsan, agak kam ai jin semua. Ikasian kepeningkong, dijaga semua jami kelayo. Ya beserta National Quality Assurance Standards. Iju ditingkat balabut dari private hospital di India. Tak ada mentat ikmal benai jong kesenam ajar pesan. Dan kawairu ketika semua berlayu semua mentat. Menai mentat dan kawai ke district hospital, kawai ke CHC. At Aldi PHC, but indirectly the Health and Wellness Center, iba aja semua tapi tindakan semua dibalik itu hati.
Kecing kesan ni kini kecing job, kini kecing pendiam, kini kecing tei, kecing tei langsung betul. Ada senam melekat. Lala batai sampui kili dekat semai. Kemai. Dan kinti berdan salspa sau kili bat. Lapun rung. Kam aduh. Arah dah salspa mot kilong ajin semai. The Government Medical College, Baningkong, kami kalian. The Shillong Medical College, kalau priang semua di Samla Pune, Baningkong, Paunaidor Ahmad Aksan. Kini, kerana kompetitif, yang dijindan di Dr. Jalan, kami dia kejong. Bahkan penjanai susu dikilat bat MHI. Dapat keluar, sampai mulai hingga away kelong. Tentu. Lai pengajar nak bentar, lai pengajar kita nak bentar di semua posisi. Ada pada sarkar jelas, sesuatu premium berolahraga kita gawe kelong ini. Bentar, kalau lai pengajar belum song, bila yo ini mentoi nak ekstrim, but mentoi dia palat aku lakukan di beliau. Ada digital, komponen art, kalau orang punya ada 4%. ANC check-up hadi kata kat ni keli di sini. Beliau ajar nyospa ratu beliau keli di bilik health council. Sebab beliau ajar software bersasar. Bila lamkaman agak berkembang di kilat jin sumar hadi sini. Yai Kubli, Yaburul Kishipoti, Dimashi Kitchen, Yai Kubli, Yuparim Commander, Second Command, but Yai Kubli Road, yang St. Peter's Brass Band, sebelah put, sebelah ten, dan besar di Kebat, Mandai Mas Mas, Yai Kubli, Pasbaru, sebelah Saki, Yai Kubli, Noikai, sebelah Bentata, sebelah Pembiak, yang kini student dari School of Merah di Jompi, Lesi Brunei ini, baru sebelah Bentata, bertemu menjadi keski, kebojok, keski, kebaitenat, keski, kebangkabah, keski, kebaitu, keski, kebaitim, kuswa kalong mentah. Yang diberikan kami achieve dan berang ini adalah Shimir Salute, adalah Unfurl International Flag, kebetulan berkati keski, daripada air ini, kejingkret. Sabu, The theme of the tableau. Backyard ornamental fish units involve small-scale rearing of ornamental fish and basic technical knowledge, making it suitable for rural and urban households. The unit offers good potential for self-employment and supplementary income, especially for women and youth. With growing demand for ornamental fish, backyard units can be expanded into small enterprises, contributing to livelihood security. Rural populace. We have a state-funded scheme sold to soil fertility and improve crop yields. There are several traditional ways of controlling, such as hedge growing, terracing, multi-cropping, and water, ensuring intergenerational benefits.
The project thus aims to introduce improved farming system in the form of sloping agricultural land technology, SALT, where the farmers can incorporate both existing agricultural crops with forest trees for protection, fruit trees, and agricultural crops for income generation and introduction of nitrogen-fixing trees and shrubs for enhancement of soil fertility. The project also aims to facilitate settled farming through integrated farming. The main objectives are as follows. Up next is the review of the Animal Husbandry and Veterinary Department. On the theme goat farming. Goat farming is a low investment, profitable activity suitable for small and marginal farmers. It provides regular income, employment, and nutritional security. Indigenous and Assam males are commonly reared for meat with high reproductive potential under good management. Proper housing is essential in high rainfall areas. Good ventilation, adequate sunlight, and proper drainage should be selected for rearing and breeding. Pregnant females require separate housing and good nutrition. Newborns must receive colostrum within 1 hour of birth, and special care should be given to lactating animals and breeding males browsing on tree leaves, shrubs, and green fodder meat most nutritional needs. Cultivation and feeding systems help maintain hygiene and feed management for conditions like hypertension, high blood pressure, diabetes, high blood sugar, common cancers, and non-communicable diseases. The services provided start regular follow-up once a month and compliance to prescribed medicine. The follow-up can be done at any health center near you. If medicine is stopped, the BP and sugar will go back to the previous state. Follow-up helps maintaining the blood pressure and sugar and to control and to protect ourselves from non-communicable diseases. We thank the health department for the presentation of their service. And 19, and since then has held thousands and thousands of the youth from Nongstoin and its adjacent places, training them. Risumlin bingo pendengai bahang untuk Nongstoin CHC beri best block level Asia Jones nem arja arsawa usan Citra stop dijumpi nan kita di best district level Asia facilitator Jones nem arja arsawa usan Hills district is Srimati Great into the Khasi Hills, famously declaring better to die an independent king. Concluding
Aku
कुमारी हूँ, परम प्रवीणा हूँ। मैं भक्ति हूँ, मैं युक्ति हूँ, मैं मुक्ति हूँ, असक्ति हूँ, अनुरक्ति हूँ। मैं सर्वगुण संपन्न नारी शक्ति हूँ। स्वयं सिद्धा सौम्या हूँ, स्थिरा हूँ, धवलधानी धैर्यधारी मैं खरा हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलक्रियाः। जंजीर हूँ मैं, वेग क्षिप्रा चंचला हूँ, नीर हूँ मैं। Linglo Likroy as the parade commander, and he's receiving the trophy and a certificate from our chief guest. Let's give him a big round of applause. Let's put our hands together for JMV Girls Ramston and the team commander Happy Bhattana Wale receiving the trophy, SP, and also the Honorable Mrs. Meghalaya. Kaya jika bisa sih dia melakukan ini, nomjok baru orang Way kita uday na kani ka kendaw siyang kejuni na kani ka ri ya ka jingsta ka jingshaphang yo khasiman marin bamanswa bani kermen ba hakili si ki boy bamantaru kata kadang yaine kata kadang yaisa.
Mauhati constituency, Pak Charles Marnar. And receiving as chief guest is the Deputy Commissioner of West Kassel District, Srimati Hemanaya, IAS, and the Superintendent of Police, Shri Herbert Harkumar, MPS. Our guest is being escorted to the flagpole by ABWPC. श्रीमान, आज के गणतंत्र दिवस परेड पर एक परेड कमांडर, एक परेड 2I से 10 कंटिंजेंट परेड के निरीक्षण के लिए हाजिर है। श्रीमान, Ladies and gentlemen, the chief guest will now inspect the contingent. Our Honorable Chief Guest, Charles Marnar, the Honorable Member of the District Council, KHADC, in 2019. Having carried the love of his constituent as the MDC, Charles Marnar then ventured into the more challenging tasks and contested the election in the Parliament Student Assembly in 2023, where he came out victorious. He was and is a strong and vigorous voice for peace, security, and development. Celebrate great people from the outside of the border into the Islamic state of the country. He is a responsible leader, a compassionate human being, and an instrument of change to his people. दिन में निकट कलम में मन से गुजरेगा। नंबर 1 प्लाटून आगे, चल निकला। By none other than the St. Peter's Brass Band. The St. Peter's Brass Band was founded in the year 1992. It was founded by a group of teachers of St. Peter's Higher Secondary School then, who are all the ex-Savvy Junior band players, and they were only 7 when they started, and now with a total strength of 20, the band has grown heaps and bounds and is growing stronger and stronger day by day. It is led by the bandmaster and the original founder of the band, Sir Eugenius Montier. Arriving at the saluting dais and to take the salute now is the parade commander, Sri Maneshwar Hajom, MPS. Followed by the second in command, APSI Tupaling Thabani of West Kassel Hills, DEF. The contingent arriving at the saluting dais is the parade contingent of West Kassel Hills, DEF, led by ABSI Banthira Yopnyal. 5 in all. Giving the salute now is the parade contingent number 5 from Don Bosco Secondary School,
Maupram, led by Mr. Kunsamlan Lindo Nonglai, with the flag bearer, Mr. Vendima Solompio. The Moscow School with a total strength of 40. We have the St. Peter's Higher Secondary School, Pindenway, parade contingent number 6, led by Miss Artilarian Lurkong, with flag bearer Miss Yankatine Lurkong. Having a total strength of 23 students. Giving the salute now is the parade contingent number 7 with total strength of 30, led by Mr. Gembok Lincoln, the flag bearer Mr. Hongfu Star Lindo of Moslang. This is the JSP Boys non-stop. Setiap masuk berkeluargaan di Pibaro. Nasim di kena terkabul dan air kembali Republik di Pibaro. Ipara nusuk senang beririk ke negara. Kali ini kesini lagi jungi ya ke Republik di kebat menyok. But ia kelengkuk dap siswa san pusnam jong kejingwai ibri jongi kebanding matra. Nasim kena kelak kekabu dan air kembali ia pergi pajak nusuk senang jong kejelah. Kali ini kesini kau ikan tienam ia kesinsya pajak dan ikan pau suamu ialah kemiri bakteri kesinsya. Ia ibu rambu ia maha kemadan Jawal Nehru, Dr. B.R. Ambedkar, Sardar Vallabhbhai Patel, dan Netaji Subhas Chandra Bose. Berkiwai kelong yalam kibal IT net lat museum dan penyo ani ia kecing laigo. Di semua uru ia kiriu ibri nela kejong kejelah. Ia tirok sing kiang longga upatogan en sama. Nasim ia kekabu dan penpau yang kecil semua burung, yang kecil tersitam, yang kecil IT, jom sipai, di paramilitary force, bat Meghalaya polis. Kecil tersitam, bat jim pedwar jomkin, kiwanra kecil sok, bat kecil senang ini. Kerana senang malam ni, kecil long jiman hari jelah, long bersuk bersenang. Kerana senang malam ialah untuk yang kita masa tentu yang dijengar ke bisnis kau film dan berlalu kejutan. Nia botong penora yang dijusuk dan kejutan hasil dia terkapur Assam dan Meghalaya. Kejutan buat yang kuat juga sorkan harus melakukan buat janjus. Kelainan dan kejutan buat kejutan. Hati bagi nolak jongi kelapan pendam yang kejutan yang mana jangkit. Islam ru berpendek irjin kita kapur Indo-Bangladesh. But di Petnor ini lekam lagi jenis jelang but bagi SK. Nilap taru yang Deputy Commissioner dan penterikan ya the Village Defense Party Barwanra yang jenisnya asal kau Islam. Kami lihat dari jelas apa kami hadir ke Tamil Nadu.
Kemudian ada juga apa? Habang isaki yang kejikiu SDP dan 9.66% hadisnya mungkin ada aku sama. Tam jam asya nausnya ada kerja. Ketika mereka kejalanan punya yang kejikiu kayu kepada 10% jam KGSPP. Lalai senam dan dia hadirin COVID-19. Ada poin kepor pada mereka yang kerja untuk senam kejikiu ala kejalanan. Idam hanya lebih dan pun ulang yang ketong jam besar dan pun kiu laisha yang kayu kepada hapus senam ada lakukan. Kemudian excellence framework dari desain jam besar dan pun ulang yang ketong dan long kawai na pren sipong kuli gejala bahkan hak per income nak kepala dan pun ulang ya sustainable development goals hapo uangnya lakukan. Ringkat berhitung kebiksir Bharat. Kini kejin produk kepai kemat dan perni ikilat baik kita. Jadi telah kampung sam menggak kejin itu elok yang besorka bagi kevolusian. Dan penha yang kulit kuki bagi kejin rekam dan penbiang yang kejin kei kibane paten lapat. Dan kenjok sekali ketong kesorka jela. Kelas dang ia commission kelas dang hak anjar akuan hak bagi GSDP jangan mereka kalau san bikin dan kelas dang ia dibuat rekam harus disipokli di mana tertentu ia kejelas untuk yang disipokli kejelas kibakiu kapita income dan pendam ia SDG hapo lakukan kepulan yang dijuster ayo keluar. Nagasan bilion mo anjar Al-Quran, siya 10 bilion hapo anjar Al-Quran. Bahkan 100 bilion hapo anjar Al-Quran. Yan ay kajintimu la Krishan at Isaki, ibotong kajintiyo, kakabanado Islam, mangkaka anjar Al-Quran, ke GSDP, jang kamikarya kalatep, lupa, dash sispa @%. Kebalong asya hakini news nam buat language itu jabat kalam. Kejiban puai itu syakri pada dalam Muhammad jam cinta kaum jabat sorkar dan penting kena menwei di nasional. Di semujan yang sorkar. Kesorkar ke Allah berbahaya itu syakri pada Agama Right to Public Services Act APO dan pet di nasional. Yok yang itu syakri atau program yang mereka kita aspa terapli di syakri kita tekam berber jatuh sorkan dia berbentuk apa harga basispa sarpuli di syakri tidak online. Tumshibenta juga jimpusam balora di syakri terukam berdaya. Kemegaya one portal dalam portal kelum waktu ya baru skim bagi syakri dibayari bagi pipa. Dalam kata e-proposal bagi DeFi. Kalau pendula itu buat benda itu DeFi, maka akun resmi saya akun resmi kampus ter balwara jinsai hakikom mereka. Kesorka kesah sekolah kesuruh kuatlah. Pendula ini dijingai no amun bagi jumpa baik bagi jinia. Kesiem kanak kedua yang ketemu dalam pundut di apa yang kuatlah dijintai kamu kesorka. Ada bawa kuat baru, uyo tentang. Kasih kanak kalau terusan berbau jenis dan bau nomor yang syajar uai kendai uyo uai. WhatsApp chatbot, bat kejumpa semua kuat bar dan penting kena baru tidak mentalang kesukaan. Lembaga kasih kanak palak sau pula haja teli kejumpa jumpa kuat bar dan jenis lapendam halu berkah. Banpunyo yang disyukri keserkan hamal ikan. Kejelah lakon yang village data volunteer. Alat kelas paklo village data volunteer. Tidak terpoy yang direkam keserkan. Dan kebahagiaan syukri yang dibaca. Nososna. Kamkam benda itu timbul. Berdalkan sisa yang disyukri untuk teman kita. Bagi beliau ibadah dan bercinta di partner.
Kajela kalau rabun ini kilat musuh, lenti bermusuh di kampung wede an berkelat yang tidak Islam berpunya itu. Kalau bujuri yang kita tu tak ada kita punya jam dan kita terkam dalam masyarakat. Kami kalian layu dalam balai compliance reduction, but the regulation 1.0. Hak adalah dan kami yang apply benda konsumsi dan penolakan yang kami kalian criminalization, amendment of provision and repealing act atau hapusan. Lima ini sinjam konsumsi. Kejelas apabila Plastic Act hakisan benda. Kini sinjam konsumsi. Kejelas apabila Plastic Act hakisan benda itu likely act berlebih. But when you come, they are likely to come. Di bom dasar kami berpihak yang hidup lagi kendaraan bertusuk yang diberikan. Kejelas dalam syok itu berkenai yang dijumpai oleh hak yang terutama kostet, kebersihan dan berpenamkan di luar. Kejelas ini kalau pernah jumpa kumau berpenamkan yang teknologi hari dijumpai di criminal law berkembang dan register 6%. Berarti yang investigating officer kalian dalam penentang di urusan digital. Kejintung yang anti-terrorist kuat terkena telah Meghalaya Police dalam kesenjam oleh masyarakat di kampung itu. Kejelas banyak sedang berkebutuhan yang telah forensik dan rabu yang DNA unit dan pendek di kampung telah melalui dan jemput selampur hal berpihak di proses sebab setiap pendek yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan serta dibuat projek yang dilakukan untuk yang Meghalaya Secretary Secretariat Circuit House Penusulan Civil Subdivision is kasus. Kesokan kalawat pilat banbu kumpini kita rekam habaro Civil Subdivision, but block yang kejelas. Nang berwarna yang dijumpai dalam kota terpijin pada kamdan dan lokasi. Tapi ini yang sudah meledak. Kejelas lokasi harus lain dan 100 kilometer di surau atau PMPSY. Sebab kedua kepala aspak pelapung komunikasi. Beliau dia menyebutkan yang tidak terus malah pandai Islam kilometer. Islam kita lalu yang bintang berkemas. Agar serta dalam hadir ada aspak nur nak menjadi skim itulah. Apa ini skim? Dan samspa ini projek konstruksi mereka. Dan penbahan punya arku arhajar nur kepada setiap permasalahan dan perkelannya galak kawan. Maka tiap kebak hati ini ketansian dalam ini. Itulah penyaru yang kesuruk lalu grab mana lalu jauh ke nasional highway aspak hatnya kebetul. Sispak lagi kilometer di surau berpalan berumpu pilih jingking berdisurau berat. Syushu, labeng kita seaspak berumpu lo dan sentral berfan dan penlah di surau hati nong. Kejelas kasih gelap pilih dan pinjam yang kelak kawan berkilinsun dan pensuk gelap penyesal berwarna di beroy depan. Dan benda gaji penyiar yang dekat linsun umroy. Kesoka gelapit arta agar terjaga. Din jenis soya yang ulu. Kesoka gelashim gelap dan rekam yang dekat linsun budget aturan. Nilaplah ini tenda dan benda jisna atli ikat helikopter dan benda keselong baturan. Malala berpendap di jinjir yang terjaga dan benda dinyongkri iwai par ikat helikopter iwai di distrik. Bangkang pun mahal keimlang kesalang di jelas sorba dan hamrun yang sorba jami syaka-jaka di banyak bagi buku penting. Kesokan telah pula ini berbuat projek mention dengan the Chief Minister's Urban Livelihood Grant. Lakishan,